Il-Maltin li emigraw lejn l-Amerika mit-sena ilu waqfu dan il-klabb, il-Maltese American Social Club f'San Francisco. Dan il-klabb jiġbor fih laqdiet tal-Maltin li jgħixu fil-ponent tal-Kosta Amerikana. Maria Vella Gomez hija l-ewwel President mara ta' dan il-klabb. Last year we celebrated our 95th anniversary and we are looking forward to our 100th anniversary. The community here is from all over the San Francisco Bay Area. Id-Deputat Prim Ministru għall-Affarijiet Barranin u Turizmu Ian Borch żar din il-komunità Maltija qabel beda tal-laqat ma' mexxejja lokali, rappreżentanti mill-industrija tal-intelligenza artifiċjali f'Silicon Valley u industriji oħrajn biex jiddiskuti l-kollaborazzjoni fit-turizmu u oqsma oħra. Fil-Maltese American Social Club, Dr. Borch saħaq dwar l-irwol importanti ta' dawn iċ-ċentri biex iżommu l-identità u t-tradizzjonijiet Maltin ħajjin. U għastedinhom ukoll biex jiġu lura Malta u jikkontribwixxu għall-iżvilupp pożittiv ta' pajjiżna. Id-Deputat Prim Ministru Borch iltaqa' wkoll mal-Kunsill ta' Millbrae Belt li hija d-dar ta' bosta Maltin u Għawċin li emigraw fl-Istati Uniti u tad-dixxendenti tagħhom. Millbrae għandha wkoll ġemellaġġ mal-Mosta. Is-Sindku ta' Millbrae, Ruben D. Holober, qal li bosta familji li jgħixu Millbrae kellhom rabta mal-Mosta. It was formed in 1996. We've had a number of visitors from Malta come to Millbrae since then, and from Millbrae, delegations from Millbrae going to Mosta as well. Holober għal il-komunità Maltija tibqa' waħda li tost l-eruq tagħha u matul is-snin diversi delegazzjonijiet Maltin żaru Millbrae, fosthom Presidenti tar-Repubblika, Prim Ministri u issa wkoll id-Deputat Prim Ministru Borch.